Pozdrav ljudi i dobrodošli u naš prvi Python tutorial. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako se instalira Python i to ćemo pokušati napraviti što brže pa da se možemo odmah baciti na programiranje. Znači, prvo što moramo napraviti je otvoriti Google i jednostavno upišemo Python. Onda možemo otići ovdje na download i mi ćemo skinuti verziju 3.5.1. Stisnemo na download i onda će vam se pokrenuti skidanje. Ja već imam skinuto pa neću još jednom skidati. Kad vam se skine Python, samo nađite di vam je se skinulo i dva put stisnite na aplikaciju. Onda možemo stisniti install now. Evo ga. Sad smo naime instalirali Python i sad ćemo ga naći gdje je Python i možemo pokrenuti Python. Ali sad možemo samo probati jel radi sve, tako da ćemo pisati 10-6 i vidimo izbacilo nam je 4. Znači instalirali smo uspješno i vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav, ugodan